खाती पुलिस स्टेशन के पारलोक पिनी अदाब मलोम इसी सिकजित अंक्राक पेन बिरटा किलोंग तेंग पेन SIP स्वामदन स्वर्गियारी ASI जुएल गोगोई C20 बटालियन CRPF असिस्टेंट कमांडेंट रवि गिल तुमपेन चेलांगसी राकियो होरमु किरी तारली बसाई डेंगपोनलोम Bangso sai ki deng hut ASPS Karbianglong John Das APS kapin kharating pen Karagaung PP pen meter grip ho akehelo Balijana hawar to warakung plastic bag ot pon chot abang puapan Raikom sai hetum tarlip dunlo Bangso hot plastic bag long pen amatsi rakio hormu long ponlo Bangso kiri tarlip hut ke long pon ke kadu kave homplikebra troxy plastic sabun hom pen kit habet kaddu kawe grams pharok phora truck ner kebra ke thom tokbor highway ner keb konthe meme heroin long pon bangso long kacher abdun inuda bangpu chingnang poncheklo ka chingnang chek bang ke thomatum lake Karimganj district Karimganj police station angkang Jana Kalyan Bazar ward number sirkep Gharspur arong ameka Karlitang Sokorali asopo Samuel Hak Artanikan Likebra ke thoma phan abangki bag pen heroin kewan ajoksi adimalong penamat nep ingnang poncheklo bangso kachingnang chek ahut kit hekdun long bag atum banghini atum hakhi dodun ke dodun abang phuatum lake khatkati pia sangkang Karagaung amikar Karlitang Narayan Biswakarma asopo Sankar Biswakarma lapen Karlitang Basan Bahadur Thapa asopo Ravi Thapa bose pangthek pon Kineblong check a heroin hithialong kadugawe kuti hosose anam an doji lapen kedwana sai banki NDPS ek arona ting pen lamphoi pabon pon losi thanpong Bokajan benanan terang Karbinglong live